Inkuru zigezweho ziremeza neza ko M23 ndetse yamaze gukora igitero kiremereye cyane za Warikare, aho bigaragara neza ko yamaze kwigarurira ibindi birombe. Ni ibirombe bigera kuri bibiri byiganjemo amabuye ya koruta nk'uko bitangazwa. Tshisekedi bivugwa neza ko ariho yari yareguriye ingabo z'u Burundi zigacukura bakagabana, maze General Neva agakomeza kohera abasirikare muri iyi ntambara. Ibi bigenze bite igihombo gikomeye cyane. Ni inkuru igezweho nonaha nta handi wayisanguraza kuyumva nyuma handi, ariko ndakubwira neza ko abaduha makuru ndetse bamaze kugenda batubwira neza ko ahangaha ibi birombe byamaze kubatombe neza intare za Sarambwe ubu ngubu zatangiye koruganiza ndetse zidashaka ko akazi gahagarara. Uretse kwirukana ingabo zari ziharinze, ubundi amakompanyi yarahari asanzwe acukura amabuye y'agaciro, bivugwa neza ko agomba guhita atangira gukorana na FCM 23, maze abarundi bimyije imoso dore ko banahaguye muri uru rugamba. Ingabo za leta ya Kongo zari hafi aho nazo. Bivugwa neza ko ibi birombe bya Warikare ari bimwe mu birombe byari birinzwe ndetse bicukurwamo amabuye y'agaciro asa naho ari amabuye yihagazeho ndetse menshi cyane, byenda kugereranywa na Rubaya, kuko Rubaya niho hava amabuye menshi cyane ku isi nk'uko byagiye bivuga, cy'umwihariko yo mu bwoko bwa koruta. Naha rero za Warikare bisa nkaho M23 yari ifite target ikomeye cyane yo kuza gukomanyiriza ingabo z'u Burundi. Ninde wazishimira kuza kurwana atabona ibihembo ibyo ari byo byose? Bisa nkaho General Neva aya mabuye y'agaciro namara gukupka ndetse byamaze kugenda bigaragara neza ko M23 yamaze guhita imukupira amazi n'umuriro. Izi ngabo ze rero ashobora kuzikura kuri ubutaka cyangwa Tshisekedi akareba handi amuhengeka, dore ko iyi Kongo ari nini, ariko biragoye ibice bya Warikare byari birimo ibuye ry'agaciro rivuza ubuha neza. Amakampani yacukuraga amabuye amwakoherezwa ku butaka bw'u Burundi andakagicinshasa. Bivugwa neza ko General Neva yagiye agurisha amabuye menshi cyane mu Bubiligi. Ingabo ze rero zakubituye ku birombe neza zigira ngo ni inkuba izikubise. Amakuru agaragaza neza ko rero ibi bitero by'igisirikare cya M23 kuri ibi birombe bya Warikare aribyo byagiye bisa nkaho mu by'ukuri bizengereza ndetse bisa nkaho byabaye nkaho ari imbarutso y'uko hashobora kuza kugaragara igisa nkaho M23 ituma ingabo z'abarundi ziri mu bice byose ziza kuhava, bitewe n'uko haturukaga ibibafasha ndetse nka motivasiyo ituma General Neva, perezida w'igihugu cya Repubulika y'u Burundi, uyu kandi akaba akomeza kugenda agaragaza imbaraga, ariko benshi bakavuga neza ko abasirikare be ari buze kubakura muri iyi mirwano uko byamera kose, ndetse aza kubakuramo kandi akabakuramo nta n'umwe usigaye. Ntabwo bazakomeza kurwana nta motivasiyo. Aya mabuye y'agaciro benshi bavuga neza ko ariyo yakomezaga kugenda abamotiva. Ibi birombo ubu tuvugana rero intare za Sarambwe zigiye kongera gukirigita ku ifaranga. Bivugwa neza ko zizaguramwo ibikoresho nk'uko benshi bakomeze kugenda basesengura iyi politiki, ndetse ko M23 yabibonye indi source of income cyangwa se handi yaturuka amafaranga ku buryo bukomeye cyane. Ibi rero Tshisekedi iyo ari kubyumva we aba yumva umutwe wenda kumuvaho. Ni ibitero bikomeye cyane nyine. M23 nayo yongeye gutungura na yomoka Warikare neza ihita yigarurira ibi birombe. Abari muri ibi birombe ntabwo bigeze bahutazwa na M23 kuko aba n'abakozi basanzwe, kandi bivugwa neza ko uretse babiri bakomeretse muri iyi mirwano nta wahapfiriye, ndetse bivugwa neza ko M23 yahise bitaho ndetse abakomeza gukora bagakomeza gukora, ariko bisa nk'aho amasezerano yahindutse nk'uko bitangazwa. Byagenze bite kugira ngo ingabo z'abarundi zize kuba zikurwa kuri uyu mugati? Ndetse ibi ngibi ni ibintu benshi bakomeza kugenda basesengura. M23 kandi ndakubwira neza ko nayo nubwo yamaze kwigarurira ubu butunzi, ariko nayo ikomeje kugenda icanwaho umuriro nubwo igerageza kwihagararaho. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'ingabo za Angola bongeye kugaba igitero Bijombo, niho baturutse, aho bisa nkaho M23 bari bayihigiye ndetse bavuga neza ko bagomba kuyitsintura. Nyamara ntabwo byabahiriye mu by'ukuri. Intare za Sarambwe zisa nkaho zamaze kubaza deployinga b'abasirikare basoza amashomo mu bice bya Rumangabo ndetse na hariya ahakorerwa imyitozo ya gisirikare nk'uko byagiye bigaragara. Umugaba mukuru w'ingabo General Sultan Makenga aha ubushobozi ndetse bakora pass out nyine abasirikare ndetse bahabwa amapeti bakayahabwa, ndetse bamwe bakaba barashyizwe mu nshingano. Niyo mpamvu bigaragara ko M23 nta cyuho igifite cy'abasirikare nk'uko byagiye bigaragara mu minsi yagiye itambuka. Ubu rero bivugwa neza ko amatsinda y'abasirikare M23 yongereye ku mirongo y'imbere mu bice byose ari kugenda akora itandukaniro n'amaraso mashya ku rugamba ibiri kugora.
izi ngabo z'u Burundi ku buryo bukomeye cyane ndetse zigakomeza kugenda azikorera amaboko. Inkuru zirasobanura neza ko FARDC mu by'ukuri n'ingabo z'abarundi bari gutungurwa n'umuvuduko udasanzwe mu gihe bo bamaze amezi arenga 13 muri intambara iri kubera muri iki gice cya Kivu y'Amajyepfo, nyamara bakaba kubahinduranya ari gake cyane ndetse no kuruhuka ibikomeza kugenda bibagora mu gihe 23 yo yazanye amaraso mashya muri iyi ntambara, ari nabwo ikomeje kugenda ikubita itababarira ikukumba, ndetse 23 isa naho iri gushyiraho ibihano bikomeye cyane kuba yafatiwe ku rugamba, kuko bitandukanye na mbere yabafataga ikaza kubitangaza igasohora itangazo ndetse bamwe ikabarekura, abandi bigasa nkaho ibasabiye inzira ngo batahe basubire iwabo. Ubu rero bivugwa neza ko nta mbabazi zigihari, iki gihe cyarangiye ndetse ari nacyo cyagiye gituma aba bacancuro bagenda bagaruka 23 nta mpuhwe nta mbabazi igifitiye abasirikare bagenda bafatirwa ku rugamba nk'uko bigenda bigaragara. Ibihano byariyongereye ndetse ibihano byarashaririye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FCM 23, ibiri gutuma rero izi ngabo n'igisirikare cya leta ya Kongo nazo zimaking attention ku buryo uwafashwe ku rugamba ahura n'ibibazo bikomeye cyane bitandukanye na mbere. Wazalendo, izi ngabo za Wazalendo rero ndakubwira nazo zikomeje kuba zakora ibitendo bikomeye cyane. Wazalendo n'abarundi barasubiranamo umunsi ku munsi, uribaza ngo barapfa iki? Aba Wazalendo bavuga neza ko ngo leta y'u Burundi cyangwa se izi ngabo z'u Burundi zashyizwe ku ibere na Tshisekedi, perezida w'igihugu cyabo, maze ngo nizo zihabwa agaciro, nizo zihabwa bote n'ibindi bikoresho bifashisha, maze Wazalendo zo zikaza gufatwa nk'inzererezi. Ibi rero biravugwa neza ko Wazalendo ngo nazo ziri gusaba ngo uniforme nshya nkuko bigenda bigaragara, ndetse bakagenda basuranamo n'aba barundi bavuga neza ko aribo babimisha umugati. Nyamara igisekeje ndetse kinatangaje, abarundi nabo birirwa barira bavuga neza ko ibihabwa perezida wabo nta kintu abahaho, nyamara bohereza muri imirwano bisa nkaho ari ukubasheta cyangwa se kubagurana ibyo ahabwa. Ibi rero bikaza kuba gatera nzamba ka nyina wa nzamba, buri wese abarira ku ruhande rwe nk'uko bigaragara. Niyo mpamvu nyine bakomeza kugenda basubiranamo neza nk'uko nyine n'ubundi ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo. Amakuru agezweho n'amakuru aremereye cyane. Noneho 23 ishobora kuba yamaze kubona igisubizo kirambye cy'ibibazo imazemo iminsi. N'amakuru agezweho asobanura neza ko igisirikare cya FCM 23 ndetse cyamaze kugenda kimakaza umuco wo kuba cyafata ubutaka ndetse kikigenga. Imipaka yamaze kugenda yerekanwa, ibintu birakomeye cyane mu ibanga rikomeye cyane. Biravugwa neza ko abarimo Yoweri Kaguta Museveni ndetse nawe ari muri bamwe bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bashyigikiye ko 23 kuba baturana ndetse bakaba abaturanyi ntacyo bitwaye ibihugu bitandukanye uretse leta y'u Burundi, bisa nkaho byamaze kugenda bibyemeza. 23 haranira uburenganzira bw'abaturage batuye ku butaka bwa Kongo ariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Aba rero Tshisekedi niba adashaka, ni nayo mpamvu bakomeje kumucanaho umuriro kugeza ubwo baharaniye uburenganzira bwabo. Uribaza ngo bimeze bite? Ni amakuru asirikira ku mbuga nkoranyambaga. Ikinyamakuru minembwe.com nicyo cyabaye icya mbere, ariko kandi bikavugwa neza ko na Jeune Afrique yaje kuvuga kuri iyi nkuru. Ikitwa balkanization, benshi bamaze kuvuga neza ko iki ngiki cyamaze gusa naho cyemezwa, ariko kandi hari hasigaye kubamo 23 yakemeza ibice yamaze gufata ndetse agakontororwa neza, hakarebwa niba ingabo zayo zihari, maze hagashyirwaho imipaka 23 ikaza kubona ubwigenge. Benshi batese Tshisekedi ko Kongo ingana gutya, iki gice gitoya izi ngabo za FCM 23 zemeye kugumamo yakiretse akaba yabona amahoro. Nyamara ibi ntabwo bikozwa, ibintu ntabwo byoroshye. Tshisekedi aratumiza inama za hato na hato zigitaraganya Kinshasa agisha inama, ariko bisa nkaho byakomeje kugenda bimucanga. Kivu Republique, ubwo nukuvuga Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, ariko kandi bamwe bakavuga neza ko nanone 23 ngo ikwiye kwagura. Nibyo mbabona abantu benshi bifuza bari ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho bari kuvuga ngo ikitwa ngo Tripoke ni ukuvuga ngo ni Kivu, ubwo ni Kivu ebyiri, Kisangani ndetse na niba bari kuvuga Kindu, ino ntara ya Kindu ntabwo mbizi neza, ariko bari gukoresha ikitwa ngo ni Tripoke ngo 23 ngo naho yakabaye ihafata. Tripoke ni ukuvuga ngo ni ka ebyiri eshatu nyine zikurikirana, ubwo ni Kisangani na Kivu, ubwo ni Kivu ebyiri nyine nkuko nabikubwiye, noneho na Kindu, ubwo ni ukuvuga ngo aha rero 23 ngo nayo ikwiye ngo kuhajya, ariko bisa nkaho 23 izagoma muri ibi bice. Ni ibice binini nabyo bingana naho biruta ibihugu byinshi cyane byo muri Afrika, ni ibice binini cyane. Nawe uribaza igice gikora ku bihugu bigira kuri bitatu
kandi ari igice cy'igihugu kimwe cyangwa se gikaswe ku gihugu ibihugu bitatu ahubwo bine, ni ukuvuga ngo M23 izaba ihana imbibi mu gihe ariko ibi byaba byamaze kwemezwa kuko ntabwo biremezwa 100% ariko process benshi bavuga neza ko igeze kuri 80%. ni ukuvuga ngo yaba ifite igihugu cy'u Rwanda bahana imbibi, igihugu cy'u Burundi bahana imbibi, igihugu cya Kongo isanzwe ino DRC nyine bagiye kwiyomoraho bahana imbibi, igihugu cya Uganda bahana imbibi. Urumva ko M23 nibura yaba ifite ibihugu birenga 4 bahana imbibi kandi bigaragara neza ko ari ubutaka bunini cyane. Ibi rero bikomeje kugenda bigaragaza neza ko M23 ikomeje kugenda ishinga imbago kuko benshi bakomeje kugenda babivuga. Nubwo bimeze gutyo ariko intambara yo ntabwo yigeze irangira mu by'ukuri, ibitero bikomeye cyane biracyagaragara muri Kivu y'Amajyepfo no hari kugaragara intambara ikomeye cyane. Ibi kandi byose biraterwa n'ingabo z'u Burundi kuko nakubwiye neza ko igisoda cy'u Burundi ndetse na leta ya Kinshasa basa naho batifuza ko M23 yasubira mu mujyi wa Uvira. Iyi leta ya Gitega ndavuga mu Burundi bo bakomeje kugenda bashyiraho amadefense akomeye cyane, ibirindiro bitandukanye nkuko bari kugenda bagaragaza neza ko M23 idakwiye gusubira muri uyu mujyi wa Uvira. Benshi bakavuga neza ko ari ikibazo kigiye M23 yirinze ibihano, yirinze amahanga akomeza kugenda yifatira imyanzuro ndetse uyu mujyi iba yarawusubiyemo ndetse nta n'ikigoranye, ahubwo M23 ikomeje kugenda ugerageza kuguma hafi y'umujyi ihumekera mu bitugu izi ngabo ziwurimo kugira ngo anytime ndetse aho haza kuba hakomorwa akantu gatoya ikomorerwa ize guhita itangira kurekura isheringa, dore ko izi ngabo zo ziba ziryamiye amajanja zisa n'iziteguye guhunga. Ibi rero birakomeza gutuma aha muri Kivu y'Amajyepfo humvikana n'ukuri amasasu menshi cyane mu nkengero z'umujyi wa Uvira werekeza Puezero, imihanda yerekeza Minembwe hari amasasu menshi cyane akomeje kugenda havugira ndetse haravugwa byinshi cyane mu bigezweho byerekana neza ko igisirikare cya M23 burya ngo cyongeye gufata abasirikare b'abarundi muri Plaine de Ruzizi muri iki kibaya rwose, ngo abasirikare b'abarundi sinzi impamvu bakomeje kugenda bahafatirwa ari benshi cyane. Nta minsi itatu ishira M23 yagabweho ibitero maze abarundi bakaza gufatirwa muri ibice, harabagoye cyane. Rero M23 ikomeza kugenda ibereka neza ko isa naho iri ku kibuga cyayo nkuko bigaragara. Intwaro nyinshi cyane benshi bavuga neza ko ziri kugaragara zinyuzwa mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'igisirikare cya M23 nanone ku butaka bwa Kongo, ariko unyuze ku ruhande rw'Ikivu ziva Igoma aho bivugwa neza ko ariho hari ububiko buremereye cyane bwa mbere, ubundi bubiko bukaza kuba buba hariya za Bukavu. Aha rero niho hari kwimurirwa zimwe mu ntwaro ngo zizakenerwa mu gihe urugamba rwaba rwongeye gukara. Benshi baravuga neza ko M23 isa naho yiteguye cyane, ariko nubwo bimeze gutyo nyine bamwe baba barira abandi baseka abaturage bari mu Minembwe, uretse ko M23 ikomeje kugenda ibatabara ibashingira igiti. Mu by'ukuri ntabwo byari biboroheye na gatoya, bakomeje kugenda bacanwaho umuriro n'ibibombe biremereye cyane by'iki gihugu cya Kongo nkuko bigaragara, ariko benshi bakavuga neza ko nanone bizarangira neza Minembwe izabona amahoro ndetse nkuko byamaze kugenda bitangira kujya mu buryo. Hakurya rero Kinshasa bakomeje gukora inama z'itaraganya za hato na hato, bivugwa neza ko Tshisekedi none ngo yahamagaye abajyanama abe barenga 6 bari kwicara nyamara inama ngo ikarangira nta mwanzuro ufashwe bitewe nuko ibibazo bisa naho byabarenze. Amahanga asa n'ayamaze kubatererana, idiru zitarimo izahabu ndetse n'inyungu zindi z'umurengera, bisa nkaho aba bazungu batabashaka kwikoza Tshisekedi nyamara bagakomeza kugenda yohereza akayikwamba kugenda kuvuga ndetse no gusebya M23 kugira ngo bakomeje kugenda bamugirira impuhwe, ati baranteye, ati bica abaturage, ati basahura abaturage, basambanya abaturage. Ibi byose ni ibirego agenda atanga yerekeza kuri M23, nyamara amahanga yamaze kuvumbura ukuri ingabo za leta ya Kongo ibyaha byinshi cyane bikorerwa abaturage nibo babikora kuko nibo bagitinyuka kurasa ndetse no kubombarida ibibombe mu baturage kuko byamaze kugenda bigaragazwa. Ni inkuru zigezweho kandi zivuga neza ko leta y'u Burundi nayo iba yashyigikiye ubu bwicanyi bukorerwa abaturage. Tshisekedi na Neva bazaryozwa ibi ngibi byanga bikunda. Ni inkuru nkuzaniye, ni inkuru isa naho iteye ubwoba ariko benshi cyane bamaze kuba batahura ukuri kwayo. Inkuru dusanga no mu binyamakuru bikomeye cyane nka bwiza.com, ikinyamakuru cyandikira ku butaka bw'u Rwanda. Ni inkuru kandi zamaze gushyirwa hanze zemeza neza ko ibimenyetso byamaze kujya hanze. Igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'Ububirigi bafatikanije n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo umugambi wo gutera u Rwanda waranogejwe. Mbega intwaro, mbega abasirikare, mbega drone
none ibi ni ibiki? Bivugwa neza ku igihugu cy'Ububiligi cyaciye muri perezida w'igihugu cy'u Burundi kuko babonaga neza ko ari ushobora kuza kumva amabwire ndetse akaza gushukwa ku buryo bukomeye cyane, dore ko yagiye yivugira ko nawe azatera u Rwanda, ariko nawe akabivuga neza azi ko nta bushobozi abifitiye. Hagaragaye amakuru avuga neza ko Ububiligi bwamaze kuba bwemerera igihugu cy'u Burundi intwaro, ndetse bivugwa neza ko hamaze kwemerwa abasirikare bagera ku bihumbi 50 b'u Burundi, aba bemewe na perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, abemerera igihugu cy'Ububiligi ko aribo bazafatikanya n'abandi bazaturuka muri Kongo mu mugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Perezida w'igihugu cy'u Burundi arongera ashyiraho kondisiyo ivuga ko agomba guhabwa intwaro zigezweho kuko igihugu cye nta ntwaro zigezweho zishobora kwifashishwa mu rugamba gifite, maze igihugu cy'Ububiligi gihita kimwemerera intwaro nyinshi cyane, intwaro z'intambara nk'uko amakuru abigaragaza, ndetse bahita bamwemerera na drone zigera ku bihumbi 50 nk'uko bigenda bitangazwa. Amakuru kandi nk'uko asohoka mu binyamakuru ndetse byamaze kugenda bishyira ukuri hanze, benshi baravuga neza ko iyi ntambara igihugu cy'u Burundi kiri gutegura ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'abasirikare ngo barenga ibihumbi 70 nk'uko bivugwa neza ko bamaze gutegurwa. Bamwe bavuga ibihumbi 50, abandi bakavuga ibihumbi 70, ariko nanone bikavugwa neza ko ari umubare munini cyane w'abasirikare igihugu cy'u Burundi cyamaze kwemera, ndetse kikaza gufata responsibility iyo ari yose mu gihe ibyo cyasabye Ububiligi bushobora kuza kubitanga. Ibise biraza kugenda bite? General Evariste Ndayishimiye yongeye kugaragara ndetse anengwa n'amahanga, bamubwira neza ko iyi ntambara ari kwishoramo azabaga kifasha mu gihe haba hageze ingaruka zigira ku Burundi. Ni mu gihe kandi hakomeje kuvugwa gufatikanya kw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo ziyise P5, ingabo za Kayumba Nyamwasa, bivugwa neza ko azifatanyije n'uwahoze ari umuhungu, kandi ndavuga nyine umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu muhungu Jarike Habyarimana bivugwa neza ko afite ingabo, ndetse ingabo zahawe ubutaka ndetse n'ibice bitandukanye zo gukoreramo imyitozo n'igisirikare cya leta ya Kongo. Aba rero bagiye bagerageza kuba bakirukana abanyamurenge mu bice batuyemo ngo abari bo babikontorora bisanzuye, bahagire barracks zabo ndetse n'ama training wing aho bazajya bakorera imyitozo ya gisirikare, ndetse baje nyine kwitegura guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Iki gihugu cy'u Burundi kiyobowe na perezida w'igihugu cy'u Burundi nyine General Evariste Ndayishimiye bisa nkaho cyamaze kuzuza iyi diri, ndetse bivugwa neza ko bamwe bamaze kuvuga neza ko ibi ari ukwikirigita ugaseka. N'amakuru aba yamaze kugenda amenyekana mu gihe abaturage twamenye aya makuru, ndetse n'abandi batandukanye bakaba batangiye kwandika mu binyamakuru byabo. Bivugwa neza ko ubutasi bwo bwa bwaramaze kumenya aya makuru, bisa nkaho bizagura iki gisirikare cy'u Burundi, by'umwihariko perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye utabyumvikanaho, udahuza nabo bayoboranye iki gisirikare kuri izi ngingo zo kohereza abasirikare mu bihugu by'ibibanyi ndetse no gutegura izi ntambara, kuko bamubwira neza ko badafite ubushobozi bwo guhangana igihe icyo ari cyo cyose hari igihugu cyaba kibateye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi kandi biravugwa neza ko abarimo General Prime Niyongabo ndetse n'abandi batandukanye bakomeje kumwihanangiriza kuri iyi myanzuro isa naho ari imyanzuro yafashe ahubutse, akemerera igihugu cy'Ububiligi ko azatera u Rwanda ndetse bazafatikanya n'igihugu cya Kongo. Ariko kandi ibindi bihugu bivugwa muri iyi diri cyangwa se muri ubu bugambanyi bari gutegura, bivugwa neza ko igihugu cya Angola nacyo kirimo, ariko kandi kikaba kirimo mu buryo burindire gite, kandi bikavugwa neza ko harimo kandi n'igihugu cya Kenya nk'uko amakuru abivuga. N'amakuru kandi akomeze kugenda agaragaza neza ko ibi bihugu byose byagiye bikora inama za hato na hato, inama zigamije gucura umugambi wo guhungabanya leta y'u Rwanda ndetse no kuba batera u Rwanda. Ibi byagiye bigirwamo uruhare na Tshisekedi wagiye ari we utumiza izi nama, none hiyongereyemo igihugu cy'u Burundi n'Ububiligi, bisa nkaho bitari buze koroha. Ariko abakurikiranira hafi iby'umutekano w'akarere bavuga neza ko ibi bigoye cyane, ndetse u Burundi budafite ubushobozi bwo gutera u Rwanda uretse kwitabaza Ububiligi, nabwo bikaza kuba bitari buze korohera kuko amakuru yamaze kujya hanze. Igisirikare cy'u Rwanda kivuga neza ko kirinze imbibi z'u Rwanda, ndetse gikomeza kubwira inshuro nyinshi abaturage b'u Rwanda ko bagomba kuryama bagasinzira bakajya mu mirimo yabo, kuko icyo baharaniye ari ukuzarurengera. Abaturage b'u Rwanda nta gikuba ndetse bajya baterwa no kumva ibi bihuha cyangwa se aya makuru y'abagenda bapanga guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kuko bigaragara neza ko umutekano ubungwabungwa.
Reka twisubirire ku mirongo y'imbere ku rugamba kandi haravugwa ibiturika biremereye cyane byongeye kumvikana mu bice bya Ruvunge. Uribaza ngo byagenze bite? Igisirikare cya FDLR, uyu mutwe nawo witerabwoba, umutwe w'abagizi ba nabi basize bakoze amahano mu Rwanda, aba kandi bakaba barakomeje kugenda bashyigikirwa na leta ya Tshisekedi. Aba bongeye guhangana na M23 mu gace ka Ruvunge. Biravugwa neza ko ibiturika biremereye cyane byaje gukoreshwa. FDLR kandi yari ifatikanyije n'igisirikare cya Kongo Wazalendo nkuko basanzwe babikora, ariko M23 mu bushishozi yaje guhagarika umurindi w'izi ngabo, ndetse bivugwa neza ko kugeza kuri ubu ngubu zamaze no gutatana nyuma yo kurasana amasaha agera kuri 3. Aya masaha yose iki gisirikare cya M23 kiri guhangana n'izi ngabo, ndetse bivugwa neza ko zasaga naho zambariye urugamba ku buryo bukomeye cyane. Abaturage batuye mu bice bya Ruvunge ndetse n'inkengero zaho bavuga neza ko bakomeje kugenda bazengerezwa n'izi ngabo zibagabaho udutero shuma twa hato na hato tugamije kuba twabambura, kandi bikaba bigaragara neza ko ari ingabo zidafite imbaraga zidasanzwe, ahubwo ari ingabo zifite ubugome ndengakamere bigamije kuba barimbura abaturage nk'uko bagenda babikora. Ibi rero birakomeza kugenda bishyiramo M23 mu kongera akazi ko kubungabunga ibice bitandukanye. Irahangana na FDLR, irahangana n'ingabo z'abarundi, irahangana na Wazalendo, FARDC, ingabo z'abacancuro ndetse n'abandi basirikare batandukanye bagiye baza nk'aba instructor baje gutanga amabwiriza n'amasomo ya gisirikare ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Ni inkuru zigezweho zisobanura byinshi cyane mu mutekano, politiki ndetse na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari. Ku mirongo y'imbere ku rugamba M23 irasya itanzitse aho ihanganye n'iki gisirikare cya Kongo ndetse n'abaje kugifasha muri uru rugamba. Inkuru igezweho nanone ni inkuru yemeza neza ko Bujumbura International Airport, iki kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye cyo ku butaka bw'u Burundi hariya i Bujumbura, cyamaze kwinjirwa nanone ku buryo bukomeye cyane n'abataramenyekana bakoyeho systeme, ndetse bisa nk'aho iki kibuga kitari mu maboko yabo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ubwoba bukomeye cyane, benshi baravuga neza ko ubu tuvugana ari umunota wa 28 iki kibuga cy'indege kidakontororwa n'abasanzwe bagikontororwa. Bisa nkaho systeme zinjiriwe iki kibuga cy'indege nta ndege kugeza kuri ubu ngubu muri iyi minota ishobora kuza kuhagwa, ndetse bamaze gutanga warning, ndetse ku ndege zagombaga kuza kuhagwa bamaze kumenyeshwa neza ko atari bo bari gukontorora iki kibuga, ndetse ko systeme zavuyeho. Ninde wongeye kwinjirira amabanga y'ikibuga cy'indege? Ese bigenze bite? Nubwo babukomeye cyane i Bujumbura, benshi baravuga neza ko intare za Sarambwe zabigizemo uruhare, kuko bivugwa neza ko intwaro ziza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ziba ziri buze gukoreshwa ku butaka bwa Kongo, zikoreshwa n'izi ngabo ziri gufashwa n'igihugu cy'u Bubiligi. Aha rero M23 benshi ntabwo barasobanukirwa uko ikoresha ndetse nuko yinjirira izi systeme. Ese M23 ifite abayiti bakomeye cyane ku buryo ishobora kuba yagira kuri uru rwego, cyangwa se ikorana na bamwe mu bakora kuri iki kibuga mu rwego rwo kugira ngo ize kugenda ishyiraho izi ngamba zisa naho ari z'ubwirinzi. Izi ndege zagombaga kuzana intwaro ntabwo zishobora kuhagera mu gihe hari ibibazo bya hato na hato, ndetse bavuga neza ko iki gisirikare cya M23 aricyo kiba cyashyizemo akaboko, ariko nubwo badasobanura neza uko bikorwa. Inkuru ziravuga neza ko abagenzi benshi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bahawe igice bazajya bakoresha, ikindi gice kimera nk'igihinduwe igice cya gisirikare. Iby'abaturage benshi cyane batanishimiye, bavuga neza ko iki kibuga cy'indege kuhagira serivisi zabaye mbi cyane, ndetse bisa nkaho haba hari n'umuvundo ukomeye cyane bitewe n'ibikoresho bya gisirikare byagiye bihashyirwa, ndetse ibindi byagiye bijyanwa mu bice bitandukanye, ari nabyo byagiye bitwikwa mu bitero bitandukanye twagiye tubabwira. Amakuru rero aravuga neza ko systeme z'ikibuga cy'indege zavuyeho, sibo bari kuzikontorora, abasanzwe bazikontorora. Biravugwa neza ko kandi amabanga ashobora kuza kumenwa, ndetse bikavugwa neza ko ashobora kuza kuba ikintu kidasanzwe. Ikibuga cy'indege si ubwa mbere itumanaho rivuyeho, noneho ni ubwa mbere bigeze mu minota 28. Bivugwa neza ko igihe kigeze kuvaho iminota myinshi, nanone cyabaye iminota 26 n'amasegonda 45 kuri ubu ngubu. Ibi ni ibintu biba bidasanzwe kugira ngo ikibuga cy'indege kibeho kidafite amakuru, radar zidakora, ibintu byose byahagaze. Ibintu benshi bavuga neza ko ari kwindirirwa gukomeye cyane. M23 niyo babishinja, benshi baravuga neza ko bishoboka, nubwo benshi batabyemera, kuko na
M23 ntabwo iza ngo ibyigambe. Ibi rero bikagaragaza neza ko iyi Bujumbura ibintu bitoroshye. Ndanakubwira neza ko kandi ingabo za leta ya Kongo zikomeje kuvuga neza ko abarundi bakomeje kugenda bazinaniza, mu gihe aba basoda b'u Burundi bamaze igihe kinini kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kwiramanta bavuga neza ko batagishoboye ndetse guhangana mu gihe badahabwa ibyangombwa nkenerwa by'ingenzi ndetse ngo bitabweho. Nyamara abarundi basa n'abamaze gucika intege, ni mu gihe bimaze kugaragara neza ko nyuma y'uko inama y'igitaraganya Etat Major y'u Burundi yafashe umwanzuro wo kuba yakura aba basirikare kuri ubu butaka, hagaragaye ikimeze nko kutumvikana gukomeye cyane. Ese byaje kurangira bite ko Tshisekedi yari yabwiye General Neva ko we bazakomeza gukorana, nyamara General Neva nawe akareba kwirengagiza ibyo akura muri iyi deal ikomeye cyane yo kuba yashora abasirikare muri iyi ntambara, maze Tshisekedi akamuhundagazaho ibijyanye n'amabuye y'agaciro ndetse n'andi mafaranga amadolari menshi cyane. Ibyagiye bituma bamwe mu basirikare bakomeye cyane by'umwihariko umugaba mukuru w'izi ngabo z'u Burundi General Prime Niyongabo benshi bakomeje gushimangira neza ko ashobora kuzahirika ubu butegetsi, kuko ntabwo ari guhuza na gatoya n'uyu mugabo utetse iki gihugu cy'u Burundi. Benshi barakomeza kuvuga neza ko General Neva ahadatuje, asa n'uwicariye intebe ishyushye, igitutu gikomeye cyane hashobora kweguzwa. N'ubu ngubu benshi baramushinja ko akomeje kugenda yica bamwe mu bagiye bamenya amabanga ye ndetse n'amanyanga akomeje kugenda akora. Minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru Gabi yarishwe, benshi babishinja perezida w'igihugu cy'u Burundi, bashimangira neza ko yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Kuri ubu rero amakuru arakomeza kugenda agaragaza neza ko General Neva adatuje, imigambi yose yari afite yaburijwemo, uretse kuba akomeje kugenda agerageza guhinduranya abasirikare barinda ingoro y'umukuru w'igihugu, abasirikare barinda ibice bitandukanye ndetse no ku nteko ishinga amategeko. Aha hose yagiye ahindura abasirikare kugira ngo hatazagira abaza bagahita bakora ikimeze nka kudeta, maze uyu mugabo akaza gusigara nawe ari umusivile cyangwa se ari umusirikare usanzwe. Bivugwa neza ko amakuru akomeza kugenda agera kuri uyu mugabo aturuka mu butasi ari uko harimo benshi cyane mu bayoborana batamwifuza ndetse bagiye bacura kudeta nyinshi cyane igihe gitandukanye. Ari nacyo cyatumye mu minsi ishize uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi yarafashe umwanzuro ukomeye cyane wo guhindura bamwe mu basirikare bakomeye cyane, akabakura mu nshingano, bamwe bakirukanwa, bamwe bagafungwa, abandi bagahindurirwa inshingano. Ibi byose yabikoze nyuma y'umugambi wari ukomeye cyane wo kumutembagaza ku butegetsi. Uyu kandi Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye, yivugira kenshi mu ruhame ko ari indyarya abarundi, ko nabo bayoborana bamuryarya ndetse ngo bajye bashaka no kuzamwica. Ibi yabivuze inshuro irenze imwe mu ruhame ndetse bikagaragaza neza ko asa n'utizeye umutekano we. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya M23 bagiye bihanangiriza binyuze mu matangazo yasohoye, ndetse M23 agasinywaho n'abayobozi bayo, bakabwira General Neva ko ibyo ari gukora byo kohereza abasirikare kuri ubu butaka ari ibintu bibi cyane ndetse bishobora kuzamukoraho. Ni nayo mpamvu iyo habaye skandali cyangwa se ikibazo gikomeye cyane mu Burundi, uyu mugabo ahita atekereza M23 bwa mbere, kuko azi ko ariyo yabangamiye igihe kinini ndetse igenda imuha warning. Ibi rero nibyo bimushyira ku gitutu gikomeye cyane, ndetse kugeza kuri ubu benshi baravuga neza ko abapolisi ndetse n'abasoda bashya ku nteko ishinga amategeko, kuri radio na televiziyo by'igihugu, ibi byo bimaze kumenyerwa, bahindurwa hafi ya buri cyumweru, ibintu biteye inkeke. Ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugabo azakomeza kugenda asa naho adafite umutekano kugeza igihe azemerera gukura abasirikare be ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko bigaragara neza ko benshi mu basirikare be ibi ngibi ari byo bagiye bapfa, bamwereka neza ko ibi ngibi ari ugukoresha igisirikare mu nyungu ze. Amakuru agezweho ni amakuru akomeye cyane aturuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone tujye gukomerezamo inkuru zikomeye cyane ziri kuvugwa mu mutekano, politiki ndetse na diplomasi. Inkuru zirerekana neza ko umujyi wa Goma kuri ubu ngubu wamaze kugira ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere. Igoma isa naho bamaze kuhasakaza ubwirinzi bwa Iron Dome nk'uko benshi bakomeje kugenda babivuga. Biravugwa neza ko ubwirinzi kandi buje gushyirwaho nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatiye ibihano bikomeye cyane Joseph Kabila wahoze utegeka iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo bamuhora gukorana na M23. Ibi ni ibintu benshi bavuga neza ko byahise bituma Ubufaransa butari kuvuga rumwe na Tshisekedi nyuma y'uko ingabo ze zishe umuzungu w'Umufaransa wakoraga muri UN. Ngira ngo muramuzi, uyu mudamu warasiwe hariya neza Igoma katikati muri
karitsiye isanzwe ituwemo n'abishoboye cyangwa se n'abifite hano mu mujyi wa Goma. Uyu mugore akimara kwicwa bivugwa neza ko Ubufaransa bwatangiye kurebana y'ingwe n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto, perezida w'igihugu cya Kongo, yagiye atanga excuses zikomeye cyane ndetse abwira Ubufaransa ko atari we wari target ndetse ko ari drone zahushije igipimo birangira barashe aho uyu mugore yari atuye. Ibi rero Ubufaransa ntabwo bwabyumvishe ndetse ntabwo bubikozwa, busa n'ubushaka kwihimura kuri Tshisekedi. Bisa nkaho Ubufaransa buri inyuma ya M23 ariko mu buryo bw'ibanga, mu buryo buri indiregite, mu buryo butari ku mugaragaro. Ibi biremezwa n'iki? Ni gute Ubufaransa bwamaze gukavaringa ku buryo bukomeye cyane uyu Joseph Kabila nyuma yuko Amerika imushyiriyeho ibihano, hahita hibiswa amakuru ko ashobora kongera kugabwa ibitero bikomeye cyane. Ubusanzwe Igoma hari uburinzi bw'ikirere ndetse bukora M23. Ibi yabikoze mu rwego rwo kurinda abayobozi bayo ndetse bakubitirwaga agatoki ku kandi ni leta ya Kinshasa. Biza kurangira M23 ishatse ubwirinzi bw'ikirere, ariko bivugwa neza ko kuri ubu ngubu noneho Ubufaransa bwamaze gushoramo ndetse ubwirinzi bukomeye cyane. Nta drone ishobora kurasa muri uyu mujyi wa Goma, nta gisasu gishobora kurasa muri uyu mujyi wa Goma. M23 nifite ubushobozi no gukontorora. Benshi bakomeje kugenda bandika izi nkuru. Ikinyamakuru gikomeye cyane cyandikira ku butaka bw'igihugu cya Kenya cyatangaje ko igisirikare cya M23 cyamaze kuba kibikaho ibikoresho biremereye cyane, ariko ntibamenshoninze aho byaturutse. Aho benshi bavuga neza ko bisa nkaho M23 iri gutegura ikintu gikomeye cyane. Impamvu z'ibihano bya Joseph Kabila byashizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, benshi baravuga neza ko ari uko hamenyekanye amakuru ko Tshisekedi hari umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi ndetse akaza gukurwaho igitaraganya batanategereje ko manda ye irangira, dore ko Tshisekedi ubundi manda ye nirangira atemerewe kongera kwiyamamaza kireka nakora amanyanga agakora kope zo guhindura itegeko nshinga. Benshi rero baravuga neza ko Joseph Kabila yari buyobora iki gihugu ndetse ku gitutu gikomeye cyane Tshisekedi agomba gushyirwaho. Aha rero niho benshi bakomeje kugenda bagaragariza ibimenyetso by'uko Ubufaransa bukomeje kugenda bukavaringa ndetse bukorana na M23 ariko mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Benshi bakavuga neza ko Ubufaransa bushobora kuza gushwana ku buryo bukomeye n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Emmanuel Macron utetse igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo uyu Mufaransa yaraswaga ndetse inzu ye ikaza kugaragara yarashweho na drone, ari naho uyu mugore yapfiriye. Benshi bavuze neza ko ntabwo yagize reaction ikomeye cyane nk'iyo yabaye agira, ariko bivugwa neza ko nyuma mu gikari yihanangirije Tshisekedi amubwira neza ko ibyo akoze azabiryozwa. None bisa nkaho Emmanuel Macron yamaze kujya inyuma y'abatavuga rumwe na Tshisekedi. Ibi ni ibintu bikomeje kugenda bitera benshi cyane kwibaza uko bizarangira. Nk'uko bitangazwa, umujyi wa Goma urarinzwe kugeza ubu. Benshi baravuga neza ko icyo gisirikare cya M23 cyamaze kubona uburyo bushyashya ndetse bw'ubwirinzi, aho benshi cyane bavuga neza ko ubu abayobozi ba M23 bashobora kongera kwisanzura mu bice bitandukanye, ariko bazi neza ko nta cyabageraho. Nubwo igisirikare cya leta ya Kongo n'ubundi kitari gifite ubushobozi bwo kubageraho, ariko bavuga neza ko hari ikiyongereyeho. Ubu tuvugana rero amakuru tugira haremeza neza ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zatangiye kuba nkaho zicika intege guhamagara Tshisekedi umunsi ku munsi. Abakuriye ingabo barakorana inama na perezida w'igihugu cya Kongo Kinshasa. Inama za buri munsi nta mwanzuro zigeraho mu bijyanye no kuba bakemera ibyo M23 isaba, kuko basa nkaho yamaze kubatsikamira babaye overloaded, ndetse bisa nkaho iki gisirikare cya M23 cyagiye cinjira mu buryo bwa politiki cyane, mu gihe Tshisekedi we yakomeje gufokasinga ku bijyanye n'urugamba, aza gusanga bamutsinze icy'umutwe muri politiki na diplomasi. Amahanga yamaze kwigarurirwa na M23, abasirikare bakomeye cyane b'ibihugu bitandukanye, ndetse bari kujya bavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyari gikwiye kwemerera M23 ibyo isaba, bakaza kujya mu nteko ndetse bakajya no mu bindi bice bishinzwe umutekano, bakaza gukorana bagashyira hamwe. Nyamara Tshisekedi ntabwo yabikozwaga. Haraba amanama ya hato na hato ngo barebe niba baza gushyiraho condition
kondisiyo, nyamara M23 nayo nta kondisiyo ishaka, irifuza Kivu yigenga. Nyamara M23 ntabwo yigeze itangira imirwano ari kisaba, yasabaga guhabwa ubwigenge, guhabwa uburenganzira ku butaka bavukaho. Tshisekedi ntabikozwe, none iri gusaba ubwigenge mu bice yafashe. Bisa nkaho Tshisekedi yibutse ndetse ibitereko yasheshwe. Amakuru kandi arakomeza kuvuga neza ko kuva uyu muyobozi ushinzwe UN cyangwa se umuyobozi wo muri UN ukomeye cyane w'umunyamerika wahoze ari ambasaderi wa Amerika mu gihugu cya Kongo, James Swane, yaza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akanyura ku kibuga cy'indege cya Goma, nuko muri passport ye bakamutereramo stamp cyangwa se kashe irimo ibirango bya M23, ndetse nawe abizi neza ko aje muri iki gice. Benshi bahise bemeza neza ko ashobora kuba haramaze kuba idiri ikomeye cyane. Tshisekedi akaba asigaye ku ruhu, inka yarariwe kera. Akomeje kugenda rero hatutumba umwuka mubi hagati y'ibihugu bikomakomeye bikomeje gushondana, ibindi birebana ayingwe nk'uko amakuru bigaragaza. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje nacyo kugenda kigerageza gushaka uko cyashinga defense zikomeye cyane, aho cyamaze guhungira kugira ngo M23 itaza kwa advancinga, kuko hari amakuru avuga neza ko M23 igiye kwerekeza mu zindi ntara ndetse no mu bindi bice bitandukanye nk'uko amakuru abivuga. Ndetse biravugwa neza ko n'umuherwe Moise Katumbi yaba yaratangiye kumena ifaranga muri uyu mutwe. Amakuru agezweho none haremeza neza ko Ubufaransa butari kuvuga rumwe ndetse butari guhuza n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mwanzuro ukomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika iheruka gufata wo gufatira Joseph Kabila ibihano. Joseph Kabila wafashe umwanzuro wo kujeninga AFC M23 akaba aherereye mu mujyi wa Goma. Bivugwa neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi yabikoze mu rwego rwo kugira ngo imukumire, kuko hari umugambi w'uko yasimbura Tshisekedi kuri ubu butegetsi. Nyamara Abafaransa babirwanyije, ndetse bisa nka Emmanuel Macron afite imikoranire hafi na M23 nk'uko ibiganiro bikomeje kugenda bibigaragaza. Amakuru aravuga ko uyu mugabo utetse igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yemereye M23 burinzi bukomeye cyane bwa Joseph Kabila, kandi Ubufaransa bumwizeza neza ko ingamba ndetse na gahunda bari bafite batagomba kuzihindura, kuko ibi bihano ntabwo bigomba kugira icyo bibahungabanyaho. Ni ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyiriyeho Joseph Kabila kugira ngo bagabanye umurindi wa M23 nyuma y'ibirego bikomeye cyane bya Tshisekedi ndetse na Kayikwamba bakomeje kuzenguruka amahanga berekana neza ko M23 ngo ikomeje kugenda icura umugambi wo guhirika ubutegetsi, kandi ko Joseph Kabila ariwe bashaka gushyira ku butegetsi. Ibi rero bisa nkaho byatangije indi ntambara ikomeye cyane hagati y'Ubufaransa na Amerika, bari gupfa igihugu cya Kongo. Joseph Kabila aherereye mu mujyi wa Goma, ndetse yahaje nyuma y'uko bivuzwe neza ko yamaze kujoininga icyama cya M23, ndetse benshi barabyishimiye cyane bitewe n'uko M23 yari ikeneye umuntu nk'uyu uyiba hafi, uyu mutunzi ufite amamiliyari n'amamiliyari mu madolari. Joseph Kabila kandi bivugwa neza ko ari umwe mu bari bamaze iminsi basponsoriza M23 mu bijyanye no kugura intwaro, bitewe n'uko uyu mugabo yayoboye Kongo imyaka irenga 8-9 gutyo, afite ubutunzi ndetse karabutaka, afite amata, afite ibintu byinshi cyane. M23 bivugwa neza ko uyu mugabo muri iyi minsi bari gukorana byeruye, kandi benshi bari babyishimiye kuko bose bari guharanira uburenganzira bw'abaturage bo muri Kivu zombi bakomeje kugenda basiragizwa ndetse bameneshwa umunsi ku munsi. Amakuru aragaragaza neza ko M23 yamaze kuba yitegura, ndetse ngo abasirikare b'Ubufaransa bo mu itsinda rikomeye cyane badafite izindi nyungu izo arizo zose baraza gukandagira kuri ubu butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri uyu mujyi wa Goma, kugira ngo bakomeze kugenda bacungira umutekano Joseph Kabila. Ibi bigenze bite se? M23 itangiye gukorana n'ibihugu bikomakomeye, ko byari bizwi neza ko M23 bundi ubusanzwe itavuga rumwe n'ibihugu bikomeye birimo Ubufaransa ndetse n'igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'uko Umufaransa ukomeye cyane uyu mugore wakoraga muri UN waguye ku butaka bwa Kongo Igoma, arashwe n'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC. Bivugwa neza ko igihugu cy'Ubufaransa cyahise gikaraba Tshisekedi ndetse bangana urunuka, uwamurwanya wese Ubufaransa bumuri inyuma. Niyo mpamvu uyu Mufaransa kazi akimara kwicwa, kugira ngo izi nkuru twarazibabwiye mu bitero byagiye Igoma nyuma y'urupfu rwa Wiringoma, nawe bashaka kwica uyu mugabo Joseph Kabila, biza kurangira bishiye Umufaransa kazi utuye muri quartier imwe na Joseph Kabila. Bivugwa neza ko hari hagambiriwe Joseph Kabila n'abandi bayobozi ba FC M23. Uyu Mufaransa akimara gupfa, bivugwa neza ko Ubufaransa bwahise
bwahise butangira ikimeze nk'imikoranire birindire gite na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo baze kugenda batanga ikimeze nko kuza guhangana na Tshisekedi. Biragaragara neza ko Antoine Felix Tshisekedi Ubufaransa butamwiyumvamo ndetse bamaze gushwana ndetse byeruye aho 23 yatangiye kugenda ikorana n'Ubufaransa, ariko benshi bari kwibaza niba Ubufaransa butaza kureba na yingwe ndetse bagatangira gushondana n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bisa nkaho Ubufaransa ntacyo bwitayeho kuko Ubufaransa ni mu bamwe mu bafite intwaro nabo bafite kandi n'igisirikare gishoboye cyane, ariko bitewe nuko n'ubundi atari intambara bagiye guhuriramo uretse kuza guhanganisha aba basirikare ndetse buri wese akajya ku ruhande ashyigikiye. Nubwo bimeze gutya ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo ntabwo ziri ku ruhande rwa Tshisekedi, nubwo uyu mugabo Joseph Kabila yafatiwe ibihano, ariko Tshisekedi wamaze iminsi asa naho aya mahanga atari kumwumva neza, bisa nkaho rwose Tshisekedi n'ubundi byabakora ari ukwihambira. Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kwishyiriyeho ibihano Joseph Kabila bisa nkaho rwose ibintu byahise bihinduka. Abafaransa bagomba ngo gucungira umutekano Joseph Kabila, bya bindi byo kwirirwa bashaka kurasa n'amadrone ngo ibintu bizongera gukunda. Ubwirinzi bukomeye cyane bugomba kumanuka, hagomba kujyaho ingamba nshya ndetse hagomba no gukora advance ku birindiro bya 23 ngo ingabo zikigira imbere, maze Joseph Kabila byazakunda akajya kuri ubutegetsi, ndetse dore ko ari mu gihe gitoya uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo atemerewe kongera kwiyamamaza indi manda. Ibi rero birakomeza kugenda biteza benshi cyane kwibaza ibijyanye n'iyi ntambara y'amagambo ndetse na politiki yongeye gutangira. Joseph Kabila kandi bivugwa neza ko 23 yabaye imuhaye umwanya ariko utajya utangazwa nk'uko bivugwa, nyuma ya Bertrand Bisimwa ndetse n'abandi bayobozi ba 23 ba Corneille Nangaa ndetse na ba General Sultan Makenga we akaba ashinzwe ibya gisirikare. Ibijyanye n'imiyoborere na politiki Joseph Kabila wayoboye iki gihugu arakizi neza 100%, azi aho yakandira ndetse azi naho yabyicira naho yabikiriza. Niyo mpamvu 23 yamwifashishije kandi bakaba bari gukorana umunsi ku munsi. Ibi rero biraza kugaragaza neza ko 23 yaje kubona andi maboko nyuma yuko bisa nkaho imitungo ya Joseph Kabila bashyizeho ibyo kwifata bakaza gusanga si wibaruyeho, na n'ubu byakomeje gucanga Abanyamerika. Gusa imitungo afite mu bihugu nka Amerika yo nta nubwo ari na myinshi cyane ku buryo yamuhungabanya. Benshi bavuga neza ko muri Afurika ndetse n'ibindi bihugu bikomeye cyane amato ndetse n'ibindi birombe bitandukanye n'indi mitungo ikomeye cyane amakampani akomeye ya Joseph Kabila afite uwo yayanditseho utari we. Ibi rero byagorana kuza kuyafatira ibintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa naho yateye swate. Ibintu rero ntabwo byoroshye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uyu mugabo Joseph Kabila, ariko Ubufaransa bwamaze kwitambika. Ibintu ntabwo byoroshye rero ku mirongo y'imbere ku rugamba twigarukire muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo twari turi kuvuga ibijyanye na Joseph Kabila ndetse no mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Uvira ho hakomeje kugenda havugwa ibitero bikomeye cyane bya hato na hato. Ubwo twimanukiye muri Kivu y'Amajyepfo hafi n'u Burundi neza hakomeje kugenda havugwa ibitero bitandukanye y'igisirikare cya FCM 23 gikomeje kugenda agitungura ingabo z'Abarundi zikagabwaho ibitero karabutaka. Amakuru agaragaza neza ko ingabo z'u Burundi mu by'ukuri ziri kugerageza guhagarara mu birindiro byazo, ariko bisa naho bitoroshye na gato yabitewe nuko FCM 23 yakomeje kugaragaza imbaraga z'umurengera zo gukubita itabariye ndetse yihorera ku basirikare bayo baherutse kwicwa 3 mu bitero byayisanze muri Plaine de Ruzizi, maze bikaza kuba byahungabanya 23 ku buryo bukomeye cyane. Igisa n'igitambo cy'amaraso intare za Sarambwe ziri kugitamba ndetse zititangiriye itama. Amakuru agezweho, inkuru igezweho none inkuru yemeza neza ko wahoze ari perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wayoboye iki gihugu imyaka myinshi cyane hafi 10, ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramuhigisha uruhindu. Ariko amakuru nzanye na amakuru akomeye cyane yemeza neza ko nyuma y'ibihano bya Joseph Kabila, ibihano bikomeye cyane sanctions ndetse bisa nkaho ari ibintu biremereye cyane, uyu mugabo yamaze kwigira ngo mu ndaki ikomeye cyane aho kumukura bishobora kugorana. Ni mu gihe kandi umugabo yafatiwe ibihano ahererewe mu mujyi wa Goma muri quartier asanzwe atuwemo, nyuma y'uko igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC cyagiye kinagerageza kuhagaba ibitero bikomeye cyane, nyamara biza kurangira bitanye umuzungu w'umufaransa wakoraga muri UN. Ngira ngo ibi murabyibuka. Joseph Kabila umunyamafaranga ukomeye cyane nyiri imitungo myinshi cyane, ndetse bivugwa neza ko uyu mugabo ari umugwiza atunga ku rwego rukomeye cyane, kuko igihe cyose yayoboye Repubulika
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yigwijeho imitungo ndetse ariko abaturage bo ku butaka bwa Kongo bakaba bavuga neza ko ari umwe mu bayobozi bagize wabagiriye akamaro gakomeye cyane iterambere ndetse bisa nkaho Tshisekedi kuva yafata ubu butegetsi nta na kimwe yigeze akora impamvu batamwiyumvamo. Uyu mugabo kandi nyuma yuko bisa naho byagaragaye neza ko ari gukorana na FCM23 yafatiwe ibihano bikomeye cyane ku munsi w'ejo n'igisirikare ndetse bivugwa neza ko na M23 ibingibi byakabaye bigiraho ingaruka ariko biza kurangira bisa nkaho M23 nta gihano na kimwe kigomba kwigiraho ingaruka kuko Joseph Kabila yafatiwe ibihano bye ubwe ku giti cye. N'amakuru agaragaza neza ko Joseph Kabila akimara gufatirwa ibihano bikomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo kuba bafatira ngo imitungo ye iri mu bihugu bitandukanye by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu baba bakorana, ariko byaje kumenyekana neza ko Joseph Kabila yaba yarakoze idiri ikomeye cyane imitungo ye akayandika ku bantu bivugwa neza ko bataramenyekana imitungo ye ikazakomeza gukoreshwa. Afite imitungo ikomeye cyane ku butaka bwa Kongo, afite amakonti akomeye cyane ariho amamiliyari n'amamiliyari. Uyu mugabo biravugwa neza ko kuri ubu rero yamaze kuba yajya mu ndake, bivugwa neza ko nkuko byagiye bitangazwa ko akigera muri umujyi wa Goma hatangiye inkundura yo kumuhigisha uruhindu, haza gukorwa ikimeze nkaho ari kwihisha ndetse gukomeye cyane, nyamara nyuma yaje kugenda yongera kugaragara mu ruhame. Amakuru aremeza neza ko uyu mugabo yubatse ikimeze nk'ubwami ndetse afite ibikingi bikomeye cyane, ndetse uyu mugabo kandi akaba afite abashagire be bakomeye cyane, haba n'abari Kinshasa harimo benshi cyane bamukunda mu bice bitandukanye by'igihugu cya Kongo. Bamwe Joseph Kabila niwe bagifata nka perezida wabo, bisa nkaho Tshisekedi ntacyo avuze na gatoya, ndetse Joseph Kabila niwe bubaha cyane, ariko ubu tuvugana yashyiriweho ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko hari yatangiye kunugwanukwa amakuru y'uko uyu mugabo ari ushobora kuzateka ingova ndetse akaba yafata ubutegetsi ku ngoma nyuma y'uko Tshisekedi ashobora guhirikwa ku butegetsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru avuga neza ko kugira ngo zikomeje gukoresha Tshisekedi ibyo zifuza, ndetse zabonye neza ko uyu mugabo mu gihe yaba agiye ku butegetsi ashobora gusiga igihugu cya Kongo yirukanyemo ubu bucakara ndetse n'ubukoloni bw'abazungu, baje gufata umwanzuro wo kumufatira ibihano bikomeye kugira ngo atazatekereza kwiyamamaza. Ibi bihano kandi bikavugwa neza ko ibi bihano ari ibihano bifite aho bihuriye n'ubukungu kugira ngo aze kuba yagaragarizwa ko imitungo ye ishobora kuzagirwaho ingaruka, kandi kuba yatekereza kwiyamamaza bize kumuvamo. Si ibihano bigamije kumuhitana, ariko nk'uko byagaragaye bisa nkaho igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC ndetse na Tshisekedi muri rusange bo bakomeje kumuhigisha uruhindu mu bitero bikomeye cyane, mu butasi bukomeye cyane, mu ntumwa zagiye zigerageza kumutumwaho ngo zimuhitane ariko biza kurangira maze bidakunze. Uyu mugabo kandi bigaragara neza ko nawe nk'uwabaye perezida nyine afite uburyo bw'ubwirinzi bukomeye cyane, kuko benshi bamaze guca amarenga ko uyu mugabo ashobora kuba afite ngo n'amazi ari munsi y'ubutaka ku buryo byagorana mu gihe waba umushaka, ndetse bikavugwa neza ko kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe ariyo yonyine ifite ubushobozi bwo kuza guhiga umuntu aho aherereye ku isi, nk'uko byagiye bigaragara mu bihugu bitandukanye, nta wundi muntu ushobora kuza gufata uyu mugabo ngo abe yagira icyamutwara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ibi bihano yamushyiriyeho si ibihano byo kuza kumuhiga, ni ibihano byo kumufatira imyanzuro nyuma y'uko hagaragaye amakuru ko asa n'ushaka kuzafata ubutegetsi. Umugabo benshi bakavuga neza ko yigiriye mu nyubako ze zo mu nzu zo hasi, ndetse bamwe bati ari mu ndake ze zikomeye cyane, aho drone n'ikindi icyo ari cyo cyose kidashobora kumusanga, nyuma yo kumenya amakuru ko Tshisekedi nawe ari kumuhigisha uruhindu. Ibi ariko ntabwo byigeze bihagarika ibikorwa bye na gatoya, bisa nkaho yabiciye amazi, ibikorwa bye biracyakura ndetse no gukorana na M23 benshi bavuga neza ko bitagomba guhagarara kuko uyu ni umujyanama mukuru ukomeye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo yafata byose ntacyo biri buze kumuhungabanyaho. Ibi ni ibiri kubera hano mu mujyi wa Goma, ndetse ndakubwira neza ko no mu nkengero zaho hakomeje gukazwa umutekano ku buryo bukomeye cyane kugira ngo hatagira uza kwinjirira ibice bitandukanye bituwemo n'abayobozi ba FCM23. Ibintu bibaye nkaho bihinduka, M23 yakajije ingamba z'ubwirinzi ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana ikirere cya Goma gisa naho cyamaze kugenda gishyirwamo ubundi bwirinzi bushya, bikavugwamo neza kandi ko mu nkengero z'umujyi wa Goma umutekano wakajijwe, patrouille abasirikare bapanuye, bisa nkaho M23 ishaka gukavaringa uyu mugabo wahoze utegetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bari gukorana kuri ubu, bamaze gufata nk'umuparteneri wabo ndetse umwe mu baprovidinga ibijyanye n'agashahara ndetse n'ibikoresho bitandukanye bya gisirikare.
amakuru akavuga neza ko ubu tuvugana umujyi wa Goma usa naho urinzwe kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose, ndetse n'ibice bitandukanye yaba Masisi ndetse n'ahandi hatandukanye. Ibice yafisemo 23 ikontorora, umutekano ukomeje kwiyongera nyuma y'uko hakomeje kuvugwa neza ko Tshisekedi ashobora kuba yaguze izindi drone, bivugwa neza ko ari drone zikamije kwiba ndetse umugono. 23 bakaba bahitanamo nibura undi ngo muyobozi umwe kugira ngo ikomeje kugenda icika intege. Namakuru agaragaza neza ko 23 ngo ishaka kwicwamo undi muyobozi kugira ngo ibe yacika intege, maze abakomeza kugenda bagerageza kuba bayitura hasi baze kugera ku ntego. 23 ya makuru iba yamaze kuyakurura ndetse iba yamaze kugenda ibimenya mbere, niyo mpamvu yakomeje kugenda ishyiraho ingamba zikomeye cyane. Ariko nubwo yemeze gutyo, Tshisekedi nawe ntabwo yorohewe, ibitero bikomeye cyane biramugabwaho mu bice bitandukanye, ingabo ze zamaze kumeneshwa zagiye kure, niyo mpamvu bikomeza kubagura kuba bagira umupangu wapanga kuri abayobozi ba FCM 23 bitewe n'ibirometero ndetse n'intera nini cyane irahabarizwa ingabo za leta ya Kongo. 23 isa niyamaze gushyiraho ingamba zikomeye cyane zimeze nk'iz'ubwirinzi kugira ngo yirinde kuba yazongera gutakaza umuyobozi nyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma wishwe arashwe na drone z'igisirikare cya leta ya Kongo. Amakuru kandi akomeza kugenda agaragaza neza ko guhorera Wiringoma bitigeze birangira, ndetse bivugwa neza ko bazamuhorera kugeza Tshisekedi nawe abiryojwe. Hagiye apfa abakoloneli, abajenerali bakomeye cyane nyuma y'urupfu rwa Wiringoma. Intare za Sarambwe zaramuhoreye ndetse ibintu byagize ingaruka zikomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo, ariko benshi batungurwa nuko intare za Sarambwe zivuga neza ko kugeza iki gihe bisa nkaho bitararangira, kugeza Tshisekedi ubwe nawe bimugezeho, maze bikaza kugenda bimugiraho ingaruka zikomeye cyane. Ni ibintu bikomeje kugenda rero bigaragara mu bitero bikomeye cyane. 23 turetse muri Kivu y'Amajyepfo, hano muri Kivu y'Amajyaruguru bisa nkaho umutekano wakajijwe ku rwego bitigeze bibaho igihe icyo ari cyo cyose.